Kulandzela ukuthi inkhundla yaseKwaluseni yashiswa ke bantfu labangatiwa emavikini ke lendlulile. Indvuna yenkhundla yaseKwaluseni Mnumzane Jabulani Nkambule uthi bayinkhundla yaseKwaluseni soloke bayachubeka nokusita sona ke sive. Ukhuthathe sona sive ukuthi singayivakashela yona ke inkhundla. Kulandzela ukuthi bayaye ke bafake lona ke lithente kute ke batakwati ukuthi balethe tona ke tinsita kuso ke sive saseKwaluseni. Sisaqhubeka sisasebenza eKwaluseni manje nje usheshe wefika msakathi siye sibeke lithende la sikhona ukuthi sisite sive njengoba i-term of office yethu iseyakapheli. Sizakubona kokuhle amva kube kwenteke lesigameko lesi ukuthi sisahlangana siyinkhundla sakubona kokuhle ukuthi siqhubeke sende leto daba ukuthi sive sitakali sitokhona ukuthuthukisa. Kunyalo nje kunema project la khona ekwakha emabloho ngala ama-footbridges la sive siyasitakala kutawukhongwa umgwaqo kusuka la yithi abantu uyofika endasi ka-ordinary nalapho sive siyeta sisitakala onke nje ama-project lakhona ngamalenga alithandana sive siyakhona ukuthi sitakale namhlanje batawuta labanye balethe tikhalo tabo noma ticelo tabo sitikhulumise tihambe tiyesifundzeni bakhona ukuthi basitakale kusakathi. Ingabe ngisiphi sive singabe sichubeka site endleni sitawuthola lona ke lisito ngilaba lisito linjelele kanjani? Wonke umuntu labafuna ukutitfuthukisa labafuna ngoba sisebenza ngentuthuko labafuna ukutitfuthukisa bayeta enkhundleni batothola labo labafuna certificate uye abe khona lo certificate nasikhona abhalisa kuthathe akumixe sifundzeni lonke lesito lebesolo litholakala la enkhundleni siyazama ukuprovide lonke njengoba besolo litholakala. Lesho singasikhuthatha sive ukuthi asichubeke siyivakashele ke inkhundla. Kusikhuthatha sive ukuthi asichubeke siyivakashele inkhundla yaso singathuswa kuloko lokwentekile kona kwasidlimada kepha ke akuzake ukuthatha letingqondo kulabantu ababathuma ukuthi babasebentele ukuthi awuqhujekwa kusetshenzwe kuze kufike isikhathi sokuthi siphume ofisini. Nkambule uvetile ukuthi lokumcoka kuyo ke inkhundla kuse ke sive ke sitakale angeke bese ke bakhala ukuthi ke inkhundla yashiswa. Itindzabeni channel emaswati ngikeri KWALUSENI.